Yebo, ingane zawethu impela ya-trend ividiyo phana-ke enkundleni kezokuxhumana kaNdlunkulu. Neshiya impela kabantu-ke bemangele-ke bebambeke ngezansi bethi yabona-ke what a performance, what an artist, what a performance. Yeyi, lo muntu-ke uyakwazi ukungena-ke stage-ke impela-ke ayenze-ke adume ngazo. Ubheke nje istudio sakhe ukuthi kusiphatha kanjani. Yazini-ke lena-ke kumele kahle kahle ibipha kuxixixi. Ayi bafethu-ke impela-ke thina kasazi kodwa impela-ke bakhala bathi ubheke nje uyazi nokuthi kumele-ke impela-ke uyimoisturize ufake nje impela kokuthambisa bese-ke ungena kusona istudio-ke ubese usiphathaphatha. Bafethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela baniqale nginibingelele kuyona-ke Mboso City MTV sithi nje uma uzaqala ngona channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell kozithola zonke izindaba eshisayo nazo-ke zitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela trend ividiyo phana-ke enkundleni kezokuxhumana kaNdlunkulu njengoba-ke ibonakala-ke ephatha sona-ke studio sakhe-ke sidlalise impela-ke ekanzima kabi-ke neshika abantu impela-ke bemangele bathi impela thina-ke besigazi ukuthi-ke umuntu-ke uyakwazi ukuthi adlalise-ke istudio sakhe ngale ndlela-ke azi-ke afike phana-ke yona-ke uvuthondaba. Hey bafowethu impela-ke bancome ngaphana-ke njengoba-ke ebesethatha phela-ke yona-ke into-ke yokugcobisa wathi cha impela-ke ngifuna ukuthi lokhu ukwami-ke kwemina kungene kahle khona kwenza uba ne-voice izophuma-ke impela-ke ulozolo yonke-ke into ihlangene-ke ihamba-ke phambili. Hayi-ke wengane zawethu impela-ke yena kuNdlunkulu-ke kubonakale laphana-ke impela-ke iziphathaphatha njengoba-ke abantu-ke bekhaleke kakhulu phana-ke enkundleni kezokuxhumana bethi impela-ke nathi-ke samajida cha yabona-ke lokhu-ke hayi ake sivume. Hayi asikwenzi, hayi cha impela kasikwenzi. Kanti-ke wengane zawethu impela abesifazane-ke bakhale kakhulu-ke nabo bathi yeyi yazini-ke engazuthi-ke siyaziphuthisela ngoba phela lenye ijenda cha impela-ke hayi mani seyivile lapha kakhulu seyivizana ethi nje 1 2 1 2 1 2 impela-ke uchithe-ke umthi-ke inkonyana kodwa yabona lana-ke mangaba ushayona nge-self ntontoni kodwa yonke-ke into-ke ishiyeke-ke yonke isesimeni-ke esi-right. Kanti-ke wengane zawethu impela sibone laphana-ke izingqwele-ke nazo zikhala zithi yeyi impela-ke yabona-ke istudio-ke isinohlonze futhi lesi asisasibona ngoba yeyi nakuxixixixi hayi impela-ke asikazi-ke sisibone-ke sinje uyasibona nje ukuba sihlangene-ke yonke into yakhona-ke inolozolo phakathi. Hayi-ke wengane zawethu impela basho njalo-ke abantu phana-ke enkundleni kezokuxhumana ebencoma phela-ke sona-ke istudio-ke sakhe-ke uNdlunkulu bathi impela lesi sinehlonze kodwa nje akusafike nje nelinye-ke artist-ke elisuka nje ngaphandle nje elizosena i-contract libese phela-ke lizorekhoda ngoba impela what a studio yeyi. Hey bafethu, hayi-ke wengane zethu impela thina-ke seMboso City MTV sithi bafethu ake sihlabe phasi ngadolo sithi qushe idibane yona ividiyo elandelayo.